Karibu mwana musaizi ya toko manithie na ende no wesi kana anaona na ituku salama mitandao ya mekumo kanilie @mutongo tvke director mwama automate #vilingi wa maovuo Facebook ni mutongo tv na ende kusala utumani mukuveni ile itatu kende muitano wambie na ndeto tv na YouTube ambesi maovuo maitu Munduume umwe wa ukuu wa katikati kuma Mwingi kauntini ya Kitui niwithiiw'e eyuwaie nyumba kwake masaani kiokoni musyini wa Mwingi itina kuwetekana ta unaina uvituukanie na Muka wake kwa muthenyani wa iyoo na Athi Kwoo Mwii wa mututia Joshua Tangu ula mutwai wa bodaboda niwooswa na kutwawa nyumbani ya kusuvia miako ya sivitali wa Mwingi Level 4 lina musangi ni wakutwelezi. Munduume wa ukuu wa katikati na ula kwa isitu isiwita Joshua Tangu niwithiiw'e kwa kuitia nyumbani yake ya kukomboa musyini wa Mwingi masama kwa chani kuyana na inenzeni kana Joshua mutwai wa kamota ka bodaboda musyini uwe Mwingi na vala itia nyumbani yake na ikanda masama kwa cha tuonena na umwe mutwai wake ulama ya kuikalava mu nyumbani ise ukomboa ni kuwetekana kwichoko aronde ukinu saa umu nitwewe tututu nyumba kwa mwana kyozu na lavu ila twewe tutu ni mwana nyawa mokani wakawo na wakawo thia no azizandini ila azizandini thia ona sweet na wethia ni wambite lambita tukokawo toka to try the best undwa tonya kumoko nyatwa manza kiva ila twa manza kiva twambia kukuna kiulio theni twakivunzia otwende wethia twitonya ila twakuna kiva chema ini watu wakunia mwana nyonge twa mboi ila twamukunia ni oza twa na sembathie ithia no ikwita polisi na thie eta polisi katika process niyo polisi yoka na yosa nini yosa Otau niwooswa na ngusanisyo cia kimusivala kumana na Muka wake onavikie kumutia na kwenuka musiko kwiyuwaa ni tuneka lona kenesa ndinewa na thino nomo ikaishu kala kevo no ka family tuigo ibane na kaishu na family yake alavu wethe anita member kundiva na Muka no ndina kwa tie issue ina iliata lakini no kunena nyoki family Joshua ni wa watoto na jirani utanaina ithokona vala wa watoto na kalita nyumbani ise kukomboa kwa ilungu ya mbewa midhanza tu okay kalita wa kuma Mwii wa monza niyo twamanyanie nake nundu niyo nokiva plot na kwikala kwake tuneka lonesa na wendo patine thiana thino nomo uyolo na thukumani no na thukumani wa mbonda kukua customer tunena na mwanenya na ula utanenda kunena kiseveni ni wawetekana makomia nyumbani iyo utukunu wa kuamukia suo na mwanenya na vala waweta mututia taute na muo wa kileko kwake mwanenya masama kwa chane niwithiiw'e kwikala omusise Joshua nyumba na vala atendete wiyani wake wa bodaboda vala mwendo wa saa umwe kuniwe simona kutavukana mwanenya niweyumia thayu mwa wake niwooswa ni maofisa mavolisi na kutoa nyumbani ya kusovea akw'u sivitali ni wa Mwingi Level 4 kiko kiki ukaitukwe itina wakamwele tuka class kia form 2 skuluni wa eyuwaie toloni ulawe Mwingi uthiloni wa sua kuitia nyumbani kwa usuwe wake na leso kisioni kia kavuoni Mwingi ya kati kumeona valola kana andikita nikana kaina minite homework na kwake nikana kiye kuvuoni mwalimu mavingwa skulu itina wakulea kumina uya kana homework guripota ya vlingo wa mauvo kuma Mwingi ya katika kauntini ya Kitui nilina Musangi.